اما سیاستی فریاگوزاری تقشفی دارایی جبجه دکین لو چوارچێوەیەش دا فەرمانبەرانی حکومت کەمتر لە موچەی تەواوی خۆیان پارەوەردەگرن. بەوی ئەوەی چاکسازی ڕاگەهاند حکومەتê سۆزدا پاش هەلگرتنا هەندێک ji موچەیە فەرمانبەران هەیوانە موچەیە فەرمانبەران di dema xwe da yê bête parvekirin lê di yekim soza xwe da serkeftî nebû ji ber ku biryar bû di heyva sibatê hindek ji موچە di dema xwe da bidene fermanberan. Herçende موچەیە heyva yek jî bi hêceta rêxistina lîsta موچە paş ket lê di niha da ji bilî موچەyê pêşmerge û civata asayiş fermanberên wizaretên dî heta niha موچەyê heyva sibatê newergirtine û nayê te zanîn yê kengê bête parvekirin. Di vê raportê da çend lêdwanekî dêxine ber çavan li ser mijara parvekirina موچە û sozên karbidestên hikûmeta herêm li ser çawaniya dana موچە di dema xwe da. Paş ragihandina sîstema nû ya موچە hikûmeta herêm di daxuyaniyeke fermî da ragihand paş helgirtina hindek ji موچە êdî ji îro pê ve موچە û dermale yê di dema xwe da bêne parvekirin. Paşî wê yekê ku hikûmeta herêm موچەyê fermanberan kire nîvî û hindek jî li niviyê kêmtir bû siyaseta hebarhatina teqeşşufî an ku dest hilgirtin bikar îna. Sekreterê civata wezîrên herêmê jî bi vî awayî behsa dana موچەyê fermanberan dikir. هەموو مانگێک لە ڕۆژێکی دیاریکراودا وەزارەتەکان وەکو جاران بەشێک لە موچەکانیان وەربگرن واتە کاتێک کە پاشەکەوت دەکرێت لە بەرامبەر ئەوەشدا ئیمتیازەکە ئەوەیە کە هەموو مانگێک هەموو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەلایانی کەم بەشێک لە موچەکانیان لە کاتی خۆیدا وەربگرن. Nehevê gavê موچەyê pênc heyvên fermanberan layê hikûmetê maye ku ji موچeyên mehên neh, deh, yanzdeh, danzdeh ya sala par û موچeyê heyva sibata îsal lê موچeyê çar heyvên mamostayan jî layê hikûmetê maye. Yani mamostayan nîv موچeya heyva îlona sala par wergirtine. بەتەحدید ئێمێستا بڕیاری ئەوەمان داوە موچەی مانگی دوو دەست پێ دەکەوتن دەدرێتن. وەزارەتی مالیە یان ئیعلانی کردووە یان بە زووترین کات ئیعلانی دەکات کە دەست بە موچە دەکات. Di davîcivîna partî di roja 27 Sibatê da Nêçîrvan Barzanî bi vî awayî behsa pêdana موچeyê fermanberan kir lê ew zêdetir ji 15 rojan e li ser wê lêdwanê derbas dibe û hêşta xuyan nake yê kengê موچeyê heyva Sibatê a fermanberan bête parvekirin. ئەولەویەتی سەرەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەمڕۆ دۆخی ئابوووریەکەی کوردستان ئارام بکاتەوە موچەی فەرمانبەران بدات و هەیکەلیەکەمان بگونجێنین لەگەڵ ئەو دۆخی کە ئەمڕۆتین. Rayêdarên herêm her tim dibêjin oleviyeta karê hikûmetê dana موچeyê fermanberan e. Cêgirê serokê hikûmeta herêm hevdem digel paşketina موچە zêdetir tête dîtin gelek soz da û heta nihe jî nehatine cîbicîkirin. Nêzûkê salekê beriya van sozan vê demê ku hêşta alî yekrêz bûn û krîza siyasî dest pê nekiribû hingê jî serokê hikûmet ev soz dabûn. هەوڵی ئێمە ئەوەیە ئێمە بتوانین بەڕاستی تەخیر لە موچە نەبێ بە کوردیەکەی ئەم بابەتە نەبێتە خەبەر هەموو ڕۆژێ های موچە هات های مژدە موچە هات ئێمە دەبێت لەم مەسەلە کۆتایی کرد. Lê hêşta موچە û dema parvekirina موچە û nexşeya rêzbendiya wezaretan ji bo dana موچە nûçeya lezgîn a medyayan e û mizgîniyeke mezin e ji bo fermanberan.